Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma arideng pen Diphu Medical College and Hospital OPD ing Pupo. Puthak Winter Parliament Session along Chiparai Ponangji Pura Delhi along Kachasongdang. Badong Presbyterian Mondolia Tumpen Sokerot Kangdar. Kardom piniadaba birta longpen nilisami marvelous rong parpi nonarju ikha birta ang tonpen. Ajak dingklui pen Karbiang long arat kachanghong lapen kachalang prong Diphu Medical College and Hospital pini. Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma arideng pen ing Puponpo. Diphu rong supi nang palili aprang adapor phai kri sira minute tikebra phopor dokmuka along an nang palisi PWD National Highway along Langchari Damji. Bangso aphi anarlo por phai kri hinira minute tikebra phopor Diphu rong supi along nang palisi Diphu Medical College and Hospital OPD ing Puponpo. Bangso OPD along adapor phai narkepen arnikang sampor phai hinian paduponji. Sekachilang awar sayapan medicine, surgery, ONG, pediatric, orthopedic, physiotherapy, eye, ENT, psychiatric, dermatology, dental, X-ray, lapen, USG, pharmacy, sample collection, operation theater pentanglok, ambulance, ajadapor stamit longponpo, bonta, bomkuru arnia bangke, OPD longponpe lopusi pachinipon. News Desk Report, Karbiang Long Live. Karbiang Long pen di Mahasawarat Thurpak pen Delhi rong supi jantar mantara long Karbiang Long lapen di Mahasawarat akari hemprek aparman kachasongdam. Indian Constitution along ketok dak Article 244A ateng pen kelong nangji Autonomous State aputhak sang sepin pen kachasong ningkan phomke bracket thom an pleng tanglo. Laning kan phomke bracket thom kachasong angbong badu kachari asorkar atunta hemprek aputhak RD kipi ang thek avelang. Lasinon BJP kachari asorkar ahut labangso a hemprek chunbek nangji lapen non winter parliament session ahut chiparai ponbek nangji pu anutin abang phobang phi atum ning arlo chisik pon loksi Delhi rong supi jantar mantar along kachasong asai dengdam. Kanchas dikom KRA Karsa KSA DSU Kuya pendang lok ongdong hampang asong jatum Japon lensi Karbiang Long lapen di Mahasau pen pangrumpen bang parup hosus bang pubang pietup citudunsi placard outcry pen hemprek nang pacun pipek nang ji pusi aseang tong kacipi pen Delhi rong supi par om dam plublo. Kachasong along klamalong MP Horan Singh beta chetong dunsi Karbiang Long lapen di Mahasau pen kedam kachasong abang pubang phi atumapat ning pathe laso hut MP Horan Singh be kaning jetengki hemprek lapen thailong ri apartment parliament along aseang tong kipidun hegji aphansi niliphan MP na ingbay ponlo lasi laso tengsi nili arpu cheklem ponji pusi MP Horan Singh be ningje betul kalau bawa lawan. Orang suka kami ciki lah pendek cakap itu musuh pada kami ciki. Penantang MP ke hai berdasing di hari ini. Otomatis kita kami dimaksud so private member appeal Dewan 20 Agosto 1 tarik 2016. Dewan 20 kasi nata isa dokumen non pola so dokumen angkun referensi nilitang parlimen non kacesong ayo mangke disik tidak kontra. Alang li kaning je thuke nililam kaning je long penang ana ke social media long kacepanang ponder asonsi thekdun long lo lasi nili kunat ni kaning je ke chok che dukok pulote chetong ra chingki chathan nang je potlo pusi MP Horan Singh be ningkang samselam chepaklang MP Horan Singh be kaning je thuke hemprek khailong ri amen penke baduta chepanang inang ni lapen chilem inang ni puta chuni risi nona dihu winter session ahuta nili hemprek puthak parliament along pangdag dunlo laso hut niliphan Home Minister ahin pen ketokji kido epak nang pilo lasi kachesong nangji akrong ta dupik lasi laso angbong nili kachesong akrong isi chiri ponlo pusi MP Horan Singh be ningje
हेम्प्रे का फरमान नेली एमपी काली उस समय हेम्प्रे का फरमान राम नंगे हेम्प्रे नंगे की पुसी नेली काते सॉन्ग बोलो काते सॉन्ग हम बोलो lapen MP mandat sitame bangso heම්ප්‍රෙක් nanggi pusine nunggelo Forensic Bank जिंदाबाद नो तलमासे talakso kanungge be pidana kopi tumbangke kacipena sonsi nililang pre kame sosial media long kontak piro kasih nili chuleng nili kanungnya kecok cetok pulite sosial media long le connect lah me pona ini nili panang ketong nili panang halo nili ketong ini jingki nang cupakai kena lah hello kini sena apa Winter Parliament session matijong ni phai cricket thom arnisi juji laso angbong over sai long dun pulate nili hempre ka puthak parno dunji lapen pini ka chesong ajai mek kedeng alam ta hodunji pusi MP Horen Singh be ka chesong ara ratama phat ning pathe Dipu pen Sarjip Kathar Karbiang Long Live Presbyterian Badong Monduliatum Angri Isipen Don Cricket Homrat Pini Sokkerot Kangdat Inglonga Havarnon Puta Ajir Kachihui Mate Kapajir Padat Pen Rong Rup Isi Sai ke claim Kape Chunjia Phan Inut Pen Inut Angbong Chingrum Si Aning Kanwang Talapuson Si Angri Isipen Sai ke claim Kapa Chunpon Ilitum Theglong Pinpur Mi Atheke Karbi Karbaga Khai Hakopen Piniar ni an talapuson Ajir Kachihui Pen Ningkreng Ning Thiahut Anisan Choprui Pen Asona Hormu Hortar Kachibak Ningkarong Kachipi Theglong Lasonsi Presbyterian Badong Mondulia Tumpen Don Cricket Homarat Pini Umahalong Minukur Edon Behem Ahidi Sokkirot Kangdat Ponalong Karbiang Long Life Ahin Pen Humridam Tangti Alang Litum Kangdat Pon Labangso Sokkirot Kupi Kosona Phanlo Ilitum Arjupon Iksena pinidak minikur apa malong labang sosok kero lake non kibang ji Sunday tarik si ningkang sama richo amahang kitek ji mati kapalon ji tarik ang nilola tarik di baran nike aposi munduli pen kacirung hai hoi tado seta kason munduli along ki un mucot adim kacirap seroy son lo posi bang sosok rot lo masih ene ke lukyal long ke anisipan harus sering ko seta kacirap seroy son lo masih harus si ansi hang chot lo tapi lapu ke rong tupia amon dulia long dikon lo alang dike dikon wan lo masih lanon ke bangji sandian pen ke apar ke la Yesus Kristo amahang kit hegji nang leji dok mate tarikin korap hoke amahang kit hegan katalon lo sila non tarik isi ke advance Christmas pulo la so aprang pen la taring korap nang le aprang pen labang so katalon dun dia phasini litum tisik lo anisi sandiar ni komiti dolo Halapu bangkri hini Sokkerot Pen Angbong Anarlo Isan Kitun Kedang Dun Arpu Kachurai Dun Abangpu Ilitum Arju Iksenang Nilimen ke Robison Tisok polo Pinia bang ke adak Ladong dak Dehemalong Labason si Monduli Kang dak Kam Labason si Klem Ponlo Adu kawe Kacing rumah pai ke bang kriket thoman dolo bon sitame bang krihini bang ke sokron bom lo nili bang ke kitun kedang lah ai hoya kam si nili phana bang ke nang tek pon lo arleng ta ong muchora posi kitun nedang ta ilut arleng nang ko si nona bang ke kitun nedang phan si nili klem non rong lo lapen nona lang tu phan kitun kedang phan kichun je phan an lai hoita den elo lapen han kitun je phan ta bong hom lapen alu la son si bhaji pon po lapen han serong Sonsi, tun pon po, lalu tu makan sonsi tun etik. Ru Samson Singh Ingti Memorial Park Athengnu along puthot CAB aputhak kachesong kenang sot pulote kebang journey kachesong ahir pangtang ponji pusi ASDC KSA KNCA tumpen ketherpado. Tiri kechari atum nonadihu Winter Parliament Session ahut Citizenship Amendment Bill aputhak kepon. Leji angring kiteta na join pini Karbiang Long palong pho adim ASDC KSA lapen KNCA tu chingrum rapet kachesong asai deng lason si dipurong su pialong ta Samson Singh Ingti Memorial Park Athengnu along CAB puthak kachesong asai deng
CAB khangvek nang ji pusi angdi si pen ke hanga seyang tong chipi JP go back. JP go back. BJP Hustia. labangso kachesong asai kining hut ASDC amai pu holiram terang kaning je tengki non tiri ke chori bom BJP sarkar atum citizenship amendment bill kapachun je phan angring thetanlo lasi labangso citizenship amendment bill ajat penoi khangvek nang ji pusi niritum kachesong asai dengthulo Autonomous State Demand Committee, Karbi Schools Association, আৰু কাৰ্বি চিন্তুৰৰ নেতৃত্বত আমি চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্বি আংলঙৰ 5 ঠাইত আমি আজি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচীটো এক্সক্লুচিভলি নাগৰিকত্ব আইন সংশোধন বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে আমি কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমি ASDC, KSA, KNCA এই সংক্ৰান্তত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈ আহিম আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ বাহিৰতো ASDCয়ে কৃষক সংগ্ৰাম সমিতিকে আদি কৰি অন্যান্য সংগঠনৰ লগত আমি একেলগে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈ কিন্তু এতিয়ালৈকেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এই বিধেয়কখন অনাৰ বাবে বদ্ধপৰিকৰ যেন লাগিছে সেয়ে আমি আৰু বাগৰিত এই কাৰ্যসূচী লৈছোঁ ইয়াৰ বাহিৰেও আমি সংবিধান নাগৰিকত্ব আইন সংশোধন বিৰোধী মঞ্চ যিটো আছে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ নেতৃত্বত সেই সংগঠনৰ লগত তথা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ লগত আমি একেলগে যুঁজাৰ বাবে আমি ঠিক কৰিছোঁ লগতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আছে লগতে অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আছে অন্যান্য বাওঁ গণতান্ত্ৰিক দলসমূহো আছে তেওঁলোকৰ লগতো আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কাজ কৰাৰ বাবে ঐক্যভাৱে সংগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে আমি Kidamtang aporahut BJP, RSS atung nihang nirep ahawar arlo kidu angtan amunit. Atu wapang toy edji pusi ningji loseta nonabaki ke toyji kalisi labangso. Citizenship Amendment Bill amen pen suri lak angtan amunit atu mapan kewanji pansi klem rong lata. Dorom amen pen sivan po lasi la sosai ke klem niritum kroidun thekte lapen angtan amunit atu mapan ladak. 1 pulote jasemet pet ladak kidu khe abarim. Atu siksak pigi lapen Cuki cukam ahin pusitame kadure dukom ji pusi ASDC maipu holiram terang ninje. Dipupen camera person Rosan Hasepen Sarjip Kathar Karbi Anglong Live. Pinya dawa berta bangke lapan sikang donilo cukle me chudame kardom.